Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa lagi bersama Adam Heboh di Sikun di sana. Adam Heboh akan bercerita pendek di sana, cerita pendek di sana, celoteh sakete di sana, tapi padek di sana. Kini Adam akan baca cerita berang di sana. Sangat berang banget di sana, suka runtuh sanggu Adam ku di sana. Manceli apa jatuh di sana. Aduh di sana pajaku di sana mengecek-ngecek di Facebook di sana. Ini kecen kok orang bansik mularai, orang bansik nak tahu duntuang, orang gembel miskin tak sapi kecek di sana. 10 main julu-julu tuh kecek di sana. Mbak minta puluh nomor 1 tuh kecek di sana. Abi ko lah dapat nomor 1 beko apitih itu balik ke ini bawa poya-poyan, berko bawa posting di Facebook kecek di sana. Beko tiba orang giliran minta julu-julu ke rumahnya, orang nyelawan bercakap pintu di gembo kecek di sana. Nah kurang aja aja di sana. Ngada-ngada aja tuh di sana. Kok kamang orang harus urusan Pajatu di sana. Ada nak kenal di Pajatu di sana. Si Dora, si Moran, Tasiano mau Pajatu tuh di sana. Pokoknya ndak lupa kau di Facebook di Pajatu nana. Seindah-indahnya Pajatu orang Padang, orang Balanti Bero di sana. Sanaan di lapak kali kalau ndak salah di sana. Udah zaman muncul Pajatu di sana. Pajatu di sana. Kok bosobok besok di sana. Habis Pajatu di sana. Lah sekali lagi Pajatu memposting persis seperti itu di sana yo, muncul yang panjang tuh sana ada cancang jula diang, lidah yang panjang tuh di latu jo jari yang di sana. Itulah sana. Nu kecina orang banse di sana, ndak do orang mularai kecina. Ambo bukan orang banse di sana, orang kayo. Pusaku ama ambo lawe, ulai aba ambo panjang beta eta di sana. Inyunan sapi tinggal rumah orang di sana. Ingi di sana inyunan banse di sana, inyunan banse.